Mwirigiro bwakwa nwithirite wina ugoro bubwega ningukugwata ugeni kiri Nteto chietu cha Weru Thaa Ithatu na URETERI 6th mweri ni jwa 10 mwaka ni jwa 2025 ntuku ya naro tugikuria maoni jaku ijariku iguru ria gwitithwa nkathi kwa mutindwa gutwikithwa city maoni jaku ijariku iguru ria gwitithwa nkathi kwa mutindwa gutwikithwa city itanambere na kwaraniria na bautwe gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria amona Nteto iria nkureterete ni Yara tu kudhurania kiri Nteto cia Weru urataini mutujwa layer premium fortified sifted maize meal na layer premium all purpose fortified wheat flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer premium nurturing the world. DMK kiogora kuga agatongeria kuringa ndebe ya kumarukia thirikari ya Rais Ruto. Ngwataniro ya arimi bakao wa Meru kwigika kurungamwa kwa mutaratara jwa kuri arimi gutena society gati. Mukaririgiti wa budget Meru kumeneria mbondi ya uthurania bwogote akiuga neba kuozania tobecha tukai. Tugakuretera gichunchi kia biere kia riboti ya mwanya makinyene za kwagirithia ugima. Mwonanirio twa mathithio ni MAUREEN Kirimi na ningetwa MAUREEN Kinya. MC wa Bogeta West DMK Kiogora ni atariritie kurega kunganirwa kwawe ni utongeria bwa thirikari ya Kenya Kwanza akiuga nthiguru ititite bubwega. Aritie nyuma ya ndiunga ya Rais Ruto Meru ntuku yegoro ari atariritie gitumi kiawe kurega gwikinya kiri muchemanio jo akiuga we guti muchemanio ageta kaire kuimbiria thirikari kana kumiendera mukondo. Jwairi agikujira Rais Ruto ni atwikite kironda gikinene kiria Kenya mutugikare ni agutwambiria Muthenya Jwanaru MC wa Bogeta West DMK Kiogora na jugite mukondo junge jwa gisiasa jwa kumeneria thirikari wathanine na kuga nande wakathikira mukari uria kuga thirikari ya Rais William Ruto ni one term na no mwanka baka mikura wathanine Ruto na thirikari mbele wanwe na wamba bwa na kwenya ngiande na pesa kura mashina Ruto na thirikari yawe aende nyumbani. Kura ni kuandikithwa jukia ni kura Ruto 2027 ya kanyanga inje Kingi MCA DMK na ugete kainge beta kaikarobia Rais kana bia monini wawe kwewa mawira na jate gukinyanira na kwa ubateja wakanya kwariria mukari uria inyerikite na Kinya wakiuga bare atongeria baraba thuri ne bethirite bekinywa biara ne thirikari ku na nande nethirite agecitia ntu Rais Ruto ari kana monini wa wate karogo Kinya kaire indi atongeria tukera itweta micemanio na tugokiria biara biere turokiria biara biere antu baikuja thai antu sha ite kuomba kuria macibitari atukuona ke cibitari ire thoma maritwa agisomali jana kwa bandware na ninda uga onde Kiogora ndiye MKMC wa Bogeta West manto atuta mukagweterwa kaire na mbetete oni kiara kigia kwa gwaka gwikira rukunyo icieta kwa stikoni ci gwikirwa ni koronare roro raja rungana oro akirangiere ndio rono kona nkeru na inerio ya munyere jwa nyoni nkiuga one time watwira na ndeje ni na katherwa bukai wangirira ate cia konda bere ibagane oni otembecha nkwenda kare chumeni ya Ruto oketha kwembecha ina chona atumembecha isacurate mwananchi atige kumia no ntoni ntathuri nimbeta kwa comfortable gwakwa kana kwa mwekuru kwa Muthiene DMK na menerete wakiba nyomba chia affordable sinjura ne mubango jwa Rais Ruto akiuga yote na ugunikinya bore kokire mukari wa kawithre arugete gukinya katharika u na akiuga Meru etomba kwasete Meru akiriraga anka athama gwakwa ngakare nyomba cia gwakira mutindwa ogwako athama gwaku akare mutindwa anote na kwao kenda wira gwana ndi abo gwakirwa toteja atwirwa nga Meru ikaethwa city erethwa city
ire ethwa daitore miukara tauni janku bwana ntunyote mbesa antu bamatatu batioka matana itithwa city tongerwa gori tatongerwa ambi tongerwa taxes na tongerwa goti antu beronderete abarugire city ujokia nini utotheni tiabararagire bauga boto ethia city ni manto jaraiteria koto tio jamba chokia ni kaire Meru takinya ntu akwethwa city tugatina kwa irua kumanko boge shigombunge kya Southiment inke report rateto cia Weru rea kwa rietwa ni mutuge kare. Gavana wa Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki Nandi niwe mukanukia munene wa kanjo ya mangavana neo COG kirimpumi cha ithurano bira bithithikite ntuku ya narua giti kia mukariri giti kiri kamiti yogima kiria kirakariri ni Njuki au kabere kizukitwe ni gavana wa Mombasa niwe Abdul Swamad Nasir. Gavana wa Wajir Ahmed Abdullahi ageta na mbere gukarira giti kia mutongeria wa COG na munini wawe Mutahi Kahiga Kinyawe ageta na mbere gutungata kanyene o kau. Anthony Kathenya katumenyithie cio. Kanjo nene ya magavana leo ni anilitotongire bojero bola bugatongire kanjo ino kiriwiti na mbere bwayo. Gavana wa kaunti ya Wajir Ahmed Abdullahi akithura kuthina mbere gutongire kanjo ino kwa miaka ingeli tamweka leligete. Gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga akithura kuthina mbere gutongeria tamunini wa mwekaleligete. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi na Muthomi Njuki akijuka kanya kala na gavana wa Nandi Stephen Sang kamubangane munene wa kanjo ino. Gavana wa kaunti ya Mombasa na Abdul Swamad Nasir na wakijuka kanya kala na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki kamwekaleligete wa kamiti yogima bwa mwili kile kanjo ino. And now the executive leadership of the Council of Governors for the next 1 year. Chairperson of Council of Governors, yours truly, His Excellency FCPA Ahmed Abdullahi, Governor of Wajir County. Vice Chair of the Council of Governors, His Excellency Dr. Mutahi Kahiga, Governor of Nyeri County. And the Whip of the Council of Governors, His Excellency Muthomi Njuki, Governor Tharaka Nithi County. Amwana oguma gavana Mutula Kilonzo Juno wa Makueni na wavinya Ndeti wa Machakos ni baruti to bisini ile balatongeretie na tonya to kujukwa ni gavana Chilo yako wa Migori na gavana Moses Badilisha wa kaunti ya Nyandarua. Legal, Constitutional and Intergovernmental Relations Committee, His Excellency Dr. Ochilo Ayako. Trade and Cooperatives Committee, His Excellency Dr. Moses Badilisha Kiarie. Mwekali yetu kanjo ino gavana Ahmed Abdullahi akiele na ugete kanjo ino gatigere ni kuingia Mauntu Kadomba ilo gutigira kunenkanira kwa manye motunga tamala matigere kile thirikari ja county. We, the Executive Committee of the Council, having been duly elected to serve, hereby commit to the following priorities in strengthening the mandate of the Council and protecting the spirit of devolution. 1. The operationalization of the Devolution Training Institute. 2. The implementation of the Strategic Plan 2022-2027. 3. Renewed commitment to the Council of Governors and protection of devolution. 4. Completion of the transfer and costing of devolved functions. And 5, increasing the membership of the Ugatuzi Sacco. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Uria urungamirite ngwataniro ya arimi bakao wa Meru ni atariritie kugwata mbaru mwerekera jwa koti kurungika mutaratara jwa kuri arimi bari bongwa mbete izi itigukurukira kiri ngwataniro ciao. Augete bobo karingithia arimi ni untu bakaga kathari gagutetera mabataro jao. Muthurumurioki na ripoti tariria. Abisa mnene wa cooperative ya kawanya ndene kaunti Meru Nweki Ambi Marete agutinya bona ija limba ndene kaunti Meru ibagwa tambaru etuara koti twakurungira murire jwa mbeca jwa ya murimi na muthemba jwa ndora akiwa murire juu ajora atumanya society chithu ikithira
Kinya thirikari ni augire arimba timenya kurwa na ndora bomba ku convert, lakini rĩrĩa bari na cooperative society uria the direct settlement system kana direct settlement account uria antu bomba kwa settled in that account, kethira ni mira baka settle, kethira marketa, kethira farm input providers na kinya cooperative societies becha ni chita igi cooperative society igeta igatarirwa o igaritwa rates na kinya management committee members boba cooperative society bakarembe guru bagiria ku analyze ka ora kara performaga na bagetuma era classification reports ira tugitaga ria tukumakire mil amna bubu kiambi ethwa kiromba thirikari gutigire inya no kuba fertilizer ira gitimaguri indi fertilizer ji ithore ka waki tuna ndi tukuria thirikari kethira no yumbe kuleta subsidized fertilizers ya arimba kaoga arimbetu baketha bari better place na mbugi ojo arimba mero ni arimbere ando wake patora kinya gutuchumbura acha kwa union baitutagia farm inputs fertilizers na kuna ndeno ntupwa systems ila tukomba kulema choka oa ilo tukuria na ndi tutetherwe kiri kuleta those subsidized fertilizers kienda tumba kugulira arimbetu ya mwira farm input yu na bomba go increase production na muthire na ndeka wendene kaunti Meru society mwanya itiambite kuria mbeca na society ile kuria mbeca cia nthi ni chiringi 100 o kilo so na ndea cha kwa Meru Coffee Union ituchumite na njira chionde kuhakikisha murimi akorewa on time kwena timely payment akomba guitega na mbeca ira cia kaoga so far society cia Rutererwa South na Central some of them libombete kwa ya rates na rates yu range kuma chiringi 100 mpaka chiringi 120 na tuko expect ora tukuendelea kwenda kaona tututarikia kwenda kaoga rates yu ikendelea guitia kana arimba kuona better rates na ilo tukubaimiza pachoke kawene Muthuri Murioki Weru TV mutejo wa Kangangi. Mukaririgite wa kamiti ya budget kiri mbunge ya kaunti ya Meru ni ataririte gitumi kia witi na mbere kuremera maturene akiuga mbeca cia kuota ni irachereri kumania nabo gukurukia budget ichereri nyuma ya utongeria kugaruka na kinya thirikari nene kukirithana na COG gururia mutambo jo kuromba kandarathi amona bo ugite mbeca iji ikambiria kwa mukirwa kiumia twitite na manto takagira ni amenerete mbondi ya uthurania bwogoti Meru akiuga mbeca iria bakuthurania ni inini nkurukia umbani bwa Meru mutuikare na aranirite nawe kagite nega Kameru etithirite amukirite kinya chiringi 1 kumakire thirikari nene MCA wankwene Martin Kome Makasi na no mukarigitwa kamiti ya budget kire bunge ya Meru na ugite thina teo kana kire thirikari angabana mutumanto ethingia na atariritie ni ura bakurukiria budget echereri kuma barego checho tongeria na ndiu yethire ikara mono kire obisi ya controller wa budget inde na ndi akiuga ni riki na kiumeke mechare kamberia kurewa kinya kethira na ugite mirandi ya witi na mbere ni yagachererwa ni untu ba mubango jwa procurement jwa jogo chukumerwa ni thirikari nene ndire ejito no untu bwa control of budget ndire yabona ala ki gusot mantuzeshi ya budget ya Meru lakini adhiria ni ajau tayari budget ni approved system ya procurement itarugura na tetu county government of Meru tetu kurugura itrashari bati guturugurira so na yo kage andire ko barabara ira imwe kuona ira chiekirira twekirite tukathondeka ikage andire itumba kuthithe kathai ka bantu kuroma itumba kuthithe kathai no ndumbura kaitite ne kura Kingi MCA Makasi na ugite wakagita ka thirikari ya Meru ithirite igitithwa na mbere na marando toka kurari na kigena buruke witi na mbere kuoteje utikyo nara manjaja orona yethithwa kaunti na mono ja maingi ni marando kuromba mbuga tubecha ianthea
thirikari yeterete kuona mbeca lakini utimbeache thirikari romba kwa list kiri county ya Meru muthiene makasi na ugite Meru ikeja koja nyogotura kwagirite yomba gutetheka kagitene kara kigena giacherero kuma kire thirikari nene akiugeri na katharia kuthurania mungana wa chiringi bilioni 3.7 indi thagire kuthurania kigena gite gukinya nusu milioni na akiuga na ndembondi ya thaiji ya kigena no kaba mitegete na ritho ya mwanya bona kethire kuthurania ogotura kwagirite tuli county assembly Meru bandu itukuthwani muno kethira revenue board ni batikuthire reo kana itubati kubeberio nontu naikira tukwandikwa ja mbeca na tuije sources ja mbeca Meru ni nyingi ke report Nteto cia Weru ria kwa rieto ni mutuge kare Kirerwa rero turwa ntuku ya narwa rwegie Meru gutwikithwa city kiri SMS cia kwira withirito gitutumira kaba Meru etweke city tuone mbete inyinge cia gukiria muturire ni Regina Ngugi kuma Munitho Meru kwa city ni ukia bukongerwa ni unto taxes will go up and only the rich will celebrate kungenu kuga sasa Maureen ni shemgetonga na uliza what if aja ni mantu jangi zaraza kwithiritwe za kiarerwa kungu kwa Weru TV Meru town have no merit to be a city, no status quo be declared a city, no standard sewage system, no state lodge economy will affect us in general etc. Ujuni Reverend Abel Kiramunya Mwakithe barina Evangelist Agnes Ekeno kumanterechia tolone nkatho cha mwanya kire ugo gwitanabe na kwithiro kiaraniria na bautwe kumania na rware rwetu rwantuku ya narwa endi kagitene gaka ugeta kuraja tuketha twikuretera rugono rwa mwanya rwa makinyene za kwagirithia ugima na masindomba. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Ngwataniro ya Kuruba Methodist Nyambene Synod ndiba gutumiria kuthuranira ana kwanthaka ntariki 10 ntariki 29 cia mweri jwa 11 kura kugakarika njia special school Nturuba na marini janthi buruja shiringi 10,000 muchemano na chiari ni Ntubwa Nteto nkuruki ni ntariki 30 cia mweri jwa 10 kwambiria thainya cia rukiri marini gukurukira paybill number 587649 account number 0126662 uwandikitheni bugwita na mbere obichini ya Nyambene Synod headquarters Maua. Tukuromba na ite ywe kenene tunenkerwa na benu tubuduranire iye komi wa kala ontu ko inange no bagwikwa batano na kiumia biele obero beta nini amna tubamenyera abwega na mwaka muthitu ara chengirie 11 aiga turai na miringirie mwe tuona nontu murunga tubarima na tukona na waingi atubayugene 10 na rikana tumenyere ana bwega Jesu abudharime na Jesu abudhirie bwega na tuenia na tubateithie.
people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. What's it? Iko on. Killer game in a matter. Reconnect now. Dial *423#. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mwenzeni wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Ngugi yao yambairagia nabo kwithirwa bongwa bari na wendi bwa gutethia mbere yao kwewa moritani ja kurita ngugi. Community health promoters kana no kwi CHPs bari ungaganja kwanza borotete gutigira ntu bari na ugima bubwega bwa mwiri amwe na gukabanira na mogwati ja mirimo ire gwataga ntu na ndethia mbere ya etemantame. Mwandiki wetu wa Nteto Masindumba ni athuranirite gichunchi kia biere kia rugono rwa mwanya makinyene za kuagirithia ugima. Kirerwangirwa ugima kuri na iwango mwanya biotungata na ngugi ya CHP niyo kiwango kia mbere. O umwe watiao agairi njega na rimo cha gutungatira bakithima gwitia kwa ndamu burimo ja skare burimo ja TB abona mtu ajetwe ni mirimo ja iji bakamutuma sibitari rere akwina bo kenda baye wotungata nkuruki na rimwe bagakinyereka gwikia mwaje mwanka sibitari bari bongwa baba inge ogo no baikaya no mwanka ogo baikia no tumamwa batemenya neta aurire njirene na ndio wengo geku ya kuona kwa system wazio mwanko umukie na rimwe twetherwa mtu na jetwe na ate na hatha waisi ate no mtu mutethia no mwanko gatonyo mipone kuyethwa no mubresi bange bagotethia na kwaga ogo yusi wa on mane omuikie kenda mtu ratetheka so mantu ja community ere pombusa bethe na ngugi nyinge muno. Acha turi ni gicigo bunge kia Northimenti Majengo katugwatanire na Solomon na Salome barani aditi ngugi ba CHPs turiungenja kwa Amina Njeri toni ora baditaga ngugi yao. Kere ndio ngeje ituchemanete na Amina Njeri ora ne mutiari akeguneka bonene ne wethiri kwa ba CHPs ntere yu turiungira baga batuthima pressure batuthima askari na nyanda waicha twana na ndawa chiangeka na daktari babega no tigatoshughulika kinya na mantu ja barabena na TB. CHPs ibatwekete otedio kire Amina na kinya endo bawe imbonete bagitetheria no tuni my brother nevere na murimo juu tujwa TB na ari ajo jo kudia mbere burunta amenyete kinya ni wethere na TB na rira bamenyeri bo banshughurikire ni barenja mwanka nyomba kumuraitha na kumutega na kumushughurikira kinya sibitari na aria
kwa ibo barari utethio kiuni na mokaga ino botethio kini utungata bungi bwa gitumi ni kuthingatiria na gutungatira ekuru barito na kinya gutigira ana ibakwewa nchacha moria kwagirite bungi bwa gitumi buri kuthingatiria gwaku muno aje ba murimo jo timbi jo tigatambe maturene na bungi na bune itwetaga usundiu brabe pregnant mothers weta wa muria kauku geku kenda tuona kethira netaga clinic no kamwitana ria muntu e pregnant no mwiraga agetera nto baba inge betaira the 7 month the 8 month kurithimia batere kwitagita process na ndia kethira wateta ithimita biu mwana kethira karinde no operation amenya na ndi kwe process beta kuringwa mbisa kuthimuru ithimia HIV na kila kitu na ndire tetha simanthi menya mwana ora atitetheka enge nione immunization twana toto nini weto uro ina kana omwite yuku ukona kethira na kurukirite kethira mwana una muti sindano icionde kwiro nya twetha twa on the field na tugete gutukona na bamwe bata muntu sindano iburu andi tukariba tukabarifa the facilities beta baka kethi sindano baka gitatea baka muntu CHPs baba baritaga ngugi awatea tweta na maguru nonga rira tweta na maguru ria tukuthiuruka kana aria membi patient ari menya to mwaka ogo report siu eku yeto gweta unit kwe muntu ombo kura kuraja njo mbonere muntu no kwano ka ukagenya bikibiki oso kinyo mwikete ta sibitari omenya okamwikia ye no bikibiki okare aka no gento kenge minsi cia gweta kumona yes na ni twaja wa stipend itawa stipend account ni twaja 2,500 na national gatwa 2,500 etoto 5,000 ya atu asa token ya kwa president makarika janya maranyo cheke mombere na tano chana bare chitete na mbere gukujirwa kinya gukumiro CHPs baba ibateta area kurwana untwere bubu bukurukine kagita amana kinya gutungatira antu bari na mawathe ndene ya sibitari cha kaunti ya Meru ni gukujiri wongere kubwaje baraba kinyaga sibitari batumine CHPs baitangu gena itona reports ciawe kubwa sana na itukwa ni nyasike masibitari jetu inya referrals ire batuma kuma antu bale bena dina cio imabomwire kuma nau nja bale beja sibitari ni ibongerekete muno kuma CHPs referrals o CHP ne thairari na kagita kameri 3 gakurio njega na ire thaira athuriri na guikurukanya cionthe na nyuma ya bubu akanenkanira ripoti yawe o mweri jo kauma tuga for example in 3 months nabat kweda diorongete njawe ciawe cionthe ire arungamirite njewiega na at least akeda diorongete 100%. At the same time, ito didaya monitoring taga ito na application ito afya mbiyae kutega ole CHP ya guitambuge kwa moto na sometimes iba guitambuge very well bange tukona ibagwete kolita makidogo to abarikania kutumira that system wabata mono no mwaka CHP atwike mweteke kwa kire akari na ripoti ciao ciogima bo mwiri urago kari menya ibabo menyere na be ibethora bakwijora ogo kari ogo kethora moromo bate gwetekeria no ntunguge ore community health promoters yo batere kwethora muntu wena privacy na confidentiality mantu ja muntu gatigare ko au bake kumenya ogo mantu ja onu maragi bakwize no to mantu ja ko durere ko community ko durere bakethora bejo ogo te karibu ega no mantu ja onu etoke ararainya ebe itatimbi na stigma mono HIV na stigma abate kwira athirikari ya Nandi akaunti ya Meru yethiririe CHPs bakariatea gwatanira nani rojo tugichwa machokio jaja
Maabisa nene thirikari nene ario PS Kelemi, Kiburi PS Mugambi Gitonga na Kinya PS Njogu ni bakinyete Meru kuringira ndebe mubango jwa thirikari ya Kenya Kwanza jwa kuringa nje kimbe umbithi na kunyia makarika za wagi bwangugi. Akiaria PS Kelemi augite ni barikite guchwa thoko ya into mwanya mwanya biria bithondeka irwa Kenya na we PS Mugambi akigeka yendekithia ria wakibwa kiene kia ndege Meru na Kinyagaru ya Rais Neo State Lodge akiuga ni njira njega ya gukuria Meru. Muthurumurioki na ripoti taridia. Thionarua sibonani na nene bao bonde ne kaunti Meru ibombite kwa mukira Moritani kimbango jonyota jwajwa gikuna mbembithi rambango jojo jotongrete ne PS Rosary Njogu PS Gitonga Mugambi na Kiburi Kelemi. So young people who have viable business ideas will receive startup capital and business development training to grow sustainable enterprises. In other words, what we are launching today, component 2 of Nyota, is helping young people who have good business ideas to be trained on those businesses, and they will be given startup capital that then itawapiga jeki so that they can actually, those businesses can actually take off. Kulingana PS Rosary Njogu augite mbembithi muromongwanja kumoki wadi paketha bakamukira 50,000 ira ikabatetheria gwitana mbere na biashara ira baketha bathurite. Every ward has an opportunity for 70 young people to take up these opportunities. So when you look at your ward as MCAs, you could have 70 entrepreneurs who are immediately funded by government, and the application. Mimi nimekuwa spearheading the agenda ya Nyota tukishirikiana na MCA for now many months. So sasa nimeona sasa we are coming for a relaunch. Yani ya kuendeleza ile maneno nafurahia sana because those are the question kwa ground wanakaa wakiuliza. Kwa hivyo ile kazi unafanya ile kazi majuu hizo vitu zote unafanya. Sisi hata tuita kila wiki bora tujue watoto wetu watasaidika, sisi tutafurahia na tutakuja na tutampea support yote. Ina mbubu PS Gitonga Mugambi etho akerire muno mantu ya kiarirwa ya mantu gwa kwa Jangaru Rais golf course na munya keni kia ndege muitune. Why should Nyeri people make noise when we want to have state lodge in Meru County, but when it comes to theirs, which is light in the forest, they are not making noise? What a contradiction. We are not coming to destroy our forest. We are coming to enhance conservation of our forest. And we will turn it so that it come out as a conservation agenda. Na ntoe PS Kelemi auga nandi ibakwenda kureta rimba makandamia mana avocado nikenda gutigire kinyabo bakutha bakigunika bwega ni thirikari ne. We need to organize our avocado farmers into cooperatives. Macadamia in Nteto is producing the best macadamia in the world, unbelievable stuff. We are organizing those farmers into cooperatives to ensure that they enjoy the power of aggregation, they enjoy the power of unity, so that when they go marketing, they go out there, they are able to negotiate a good price. We want to revive Kangeta milk factory. We want to diversify. We want to encourage our farmers who are in Meru to diversify also in other things. Muthurumurioki, Weru TV, Muteto Kangangi. Akari ni bachumirite kirima mbura za gweta ritaya za uria utuire ari munini wa Chibo kiri sub location ya Githutigania Central Joseph Kichunge akari kanwata mutongeria witete ngugi nene gutigira kunyia kwa makarika za wagagia kuimbiria kithomo na kinya kubangania mirandi ya roads gukinyira akari ni barombete mture ukajukia kanya kau gutigira gutonya makinyene za Gichunge John Thigani akujirite Ikire kiatho gya gukungwira kuthirita kwa Joseph Gichunge urarari munini wa Chibo sub location ya Githu wondi ya Thaa Ithatu Central gicigo bunge atigane East. Not me occupant of office, but a steward of justice. As tenor of harmony is present and can the conscience of Githu. Gichunge gikatho bunene no ntu bakurwana gwagagia bokaria ntere ino no bomba kuba bokiagagira bunene. Githu tu Githu insecurity thuki muno kwino kia wingi muno
ana batathomi ana bara bandika wa electoral commission nikabauma kumankamia amuga kuyagitho kuringithia kura lakini daingithia githo daigo tena mpara neto export neto ikibia kura kumaome iligo na ana beto ni bathomi bainge na bara bainge ni ba kutangwe kona na kona ari kindu na kingi sana na ciumirie muno thira ya ndui na maendeleo ya maingi muno na walifira ciari kuirathira kuitu mwendete muno nontu na tutongoretie bwega na tukuromba kinya urongi yake ya onkumekira tune kiu thenera yareko na insecurity ekoro bantu bagata gotheri mundu aikwa githakene akari wanwe kiumia ikathira alafu riu acoka ringi na bibi atumira ngorua muno mantu ya kuthira ko gembethi na tumentete muno nontu botwita musamanio atwira muntu kira kona na eka ya kiba nikenda kiomba umutethia bandae kune twitete antu ara ya muno nuntu bandi baisi ciawe na arati mantu mokaria ki indi kinya mantu magukire kithomo na gakinya kurwa na mantu moke gichunge na ethire twerutanirite bonene kiri mugongo rutere oru bagiromba kinya thirikari wona ya kwithirwa gichunge akuthiritaya no ntori na mawaitha aumba kwigwa gitumira gutetheria mugongo guntu mwanya turi ana banini itwethire ndethuki sana gikithomo nyantu bateta skuru tuthomete under leadership eke ambiria kubanga antu babithia marambi twachwa ko thairwa twetenya university na undi umwe on beneficiaries ba process uchi yawe tuwiretwe sana tukira murungu na mutharime sana na amwe abunya tukira thirikari ikaulwa munene wetu no ntukuritaya ate kumanisha mtu awe expire baraba ombekia kona twanya mtu imane njo mwega sana in case wa kwithia kwina kanya untu ombekia kwithira kenda mtu wa device wa utongoria no yukie mtu no tunakuritie ndi na inya sana kwatanithia aciari na arimo kwithia nwe mtu ngwatana tetega na arimo na kona shukuni wetapo bwega kona na bana discipline omeskuru na kinyanda ene skuru kiripotera ndo cha Weru kuma Ntere cha Githu tigana centro mbita wa John Ndhiga. Kwa miaka mingi akariba egembe ni bonekete kunyamara ni wagi waroje ontu butigaira baba ingi bao bakigita ngendo indaja gochwana na thirikari ya kaunti ya Meru itongeretwe ni sisi wandoje wakili Muriki Kanyaru ni bachumirete kwagirithia ithima bikoro biria biratigete bethiretwe bitegwita ngugi akiuga mutaratara jojo jugakujirwa kiri ward chionde cia Ntere Dennis Mugendi na Nteto eji Igitari raja akari Ntere ngisi egembe ni bethiretwe bagikurukira minyamarone iminene ya kwagia roji aria kurazimikaga gwita ikoruseria gontukuraja ngerekano ithimene biantu biombe na kinyabika ibia thirikari biria bitigi bigitaga roji igembe miuro iri mitare muno gicigo kyo bunge kia igembe South ni kyo gionka kiri muro jo munene juji kiene taura jure kinya jujuru gwatine bwakuwa nabo wike uturo bwantu ndithia na imera gwatine nikenda na kugutethia akari minister wa roji thirikari ni akaunti ya Meru Muriki Kanyaru gukurukira ngavana mutumanto ithinkia netete nambe na kuthiurukani na matura kuthondeki thima biria bienjirwe indi biathuka aria aringite muru wa ndini akigu ya ntobochio na gutiga bibi ingi bigitaga roji Tamporine, Lobwa, Gakoromone, Kaibo na bingi Mboli chine itare nene muno chie kuthuka ye Kaibo ina over 2 years itaitarwe kuma ikuthuka kiegoi ina almost mwaka dispensary rari itina roi mbatruari twakikisha chionde ikobwa na ni witarwe ngubo shokeria mwathani nkatho ntukweru ari no ntubwa our county government guturikana no ntu area itu thirite twina thina ya roi for the last 3 years kuma riambo awe yakirwa o na community ne thirite iteseka no ntu twina project ithatu cia roi ndene ya area ye lakini ke project icio nthe ote ararwe rwithirite rukiana na itukubwa kuo iboya no ntubwa our leaders bara twina bo in the county na no ntoba kinya unit ire rikuo no nto atongerie bawatanirite nguire nyingi ni ikoritika antu bauma kinya kone ire igisia ward ingi bake ya kunywa ruya but kuma mbwa we kuthuka
itwandamanite muno kinya ki thirikari ya kulukire ira yaturirwe na gutombera utethuka nuntu bwa ura kwari na siasa iti na mwelekeo lakini thai katucokia nkatho irugendo kwa therugete na mbere ona kinya kunja bingi bibieru wa ndine cionthe nabo akaribete na mbere na kugwata mbaru ngavana Mutuma abathiriri thina ya ruji shughuli yonthe tukuthithia au rumbikana nuntu bwa gavana yetu Mutuma Ntwethingia na ngwatanirere nio kinya na MCAs bonde na kila nkerakari iba watile gavana nuntu no mpete mandate ngia kuthoro uni tu mbirite mbia nao na ben power kampango mbaba ko ya kurita ngwe ntikithira ndi ya urwari Dennis Mugendi Weru TV wandini akigoya ntobochio Igembe South County ya Meru. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ni akinyite ntere chia Garissa kuthutha wagirithia bwakieni kia ndege ntere wari ajukiti kanya kuringira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza. Kagite ni ukau nawe Rais Ruto ni akathite Major Masden Madoka akimugweta ta muntu muchitaniri kiri utungata bwa nthiguru arite kiri mambura ja kuruguria rugono rwa uturo bwa Madoka ni kiri mutukanio jo Nteto. Muthenya Jwanarua munini wa Rais Kithure Kindiki ni akinyite ntere chia Garissa gutega weti na mbere bwa mirandi mwanya mwanya. Kindiki ni ajukitie kanya gutega waki bwa kieni kia ndege na kinyanda gata ya Tana River nona nite kugwirwa kwawe kumania na witi ngugi bwa thirikari ya Kenya Kwanza. We are happy with the progress. This bridge is quite consequential for travel, for business, for movement of goods and people. And we hope that you can keep to the target of December so that maybe this rains becomes the last rains when we are having what we have been having before. The price is 1.7 billion. So this is quite an investment from the government of Kenya. So we'll keep on checking. And hopefully if you can finish in December, we can work to get the president come and commission it. Konge na kura William Ruto nonekete gukatha Major Masden Madoka kiri mambura ja kuruguria rugono rwa uturo bwa Madoka. I hope that young Kenyans in politics, in business, and in the civil society will turn to at the ready, not only as a historical record, but also as a guidebook for principled leadership. Through his story, Major Madoka teaches lessons that will last beyond his lifetime. Lessons about duty, perseverance, and the unshakable faith in the promise of Kenya. We've said many a times that public office is not to pursue personal ambitions, right? We need to elect officials who serve this country with a purpose. Rais Ruto ni ainyirite ngugewe ta rais ne gukuria nthiguru. Many a times I am accused of micromanaging staff. But you see, when you have reluctant people whose mentality it is, tumeona serikali nyingi, we've been here, we've seen many ministers, we've seen many presidents. Because it is the business as usual stuff. It is the roll of the mill, normal stuff. And that is the reason why I have taken it upon myself in the last 3 years to raise the ambition of our country. For far too long, Masden, we have worked with the usual. We have made peace with mediocrity. We have, our standard has been the average. Nkatho cha mwanyi kuona kanya gaku na kugwatanira na bautwe kiri Nteto chietu cheru Thaa Ithatu ngakwendera utuku bubwega mbita Maureen Kinya muonanire twa mathithio ni Maureen Kirimi. Good night.